Ngibingelela bonke abathandekayo ngegama lenkosi lethu uJesu Kristu. Amen. Njengoba shilo bathandekayo ngokwamabuzi Sibongo ngivela eMpumalanga Highveld. Ngivela ebandleni okuthiwa iDamascus Witbank igama lenkosi malibonge. Amen. Umntwana kaNkulunkulu bathandekayo nami ngazuza inhlanhla ngasindiswa. Amen. Manje ke bazalwane ngakaqhubeki kakhulu angihambi ngedwa la. Ngihamba nomshana wami uMusa Mashiyane. Musa Mashiyane indodana kaMama Mashiyane organizer yabomama. Manje kuyangisiza kakhulu uma ngivakasha nangabe bangithume kuphi. Uyangisiza lana ekushayeleni ngoba hey kwesinye isikhathi kuyakhathaleka. Ne-eyesight ayisekho kahle kodwa yena useseyanga. Uyangisiza kakhulu bazalwane. Amen. Manje ngizocela ukuthi naye abusise asibingelele uyisibusiso kwimntu umzalwane bathanda uyangikhonza kakhulu. Sengibuya naye kakhulu kude kakhulu naseTaung. Drive kuya nokubuya ngaphumuli. Net inkinga yakhe uphatha ama-cramp la endleleni. Bese lenyawo lakhe lisakwazi ukusuka ku-accelerator yabo imoto iloku ihamba. Igama lenkosi liyo namhlanje siyathanda ukubingelela obaba abomfundisi sibingelela umama sibingelela abantu abasha bonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lika Jesu. Bazalwane nanoma senibingelelwa isivakashi. Amen omncane kangaka. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi. Bazalwane sengibingelela fast ngoba ngibona isikhathi sakababa sesambile kakhulu kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngifike namemba bani
Mama Stewart, right? Mama Stewart, ngiyabona ngathi umama omdala wala eMbabane, abanye abomama bakhona. Kuningi sikuzwile bazalwane, nami ngisakhula enkosini ngeMbabane. Makuyangithokozisa nambazalwane kakhulu ukuthi nginyathele nami eMbabane ngifike ngibona abazalwane abakhonza uNkulunkulu, igama lenkosi malibonga. Ugogo Nhlapho sisakhula bekathanda ukuthi uyeswazini. Sifise nathi ukuthi hey kuba ugogo sihamba naye siyobona nathi ukuthi eSwazini umsebenzi wakhe mkhulu kangaka. Kodwa siyabonga abazalwane ukuthi uhambile yena kodwa umsebenzi uyabonakala. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sifike phakathi kwenu. Kuyinjabulo indlela abazalwane abasamukele ngakhona izolo, kuvele kwayifudumalisa inhliziyo yethu, igama lenkosi malibonga. Siyambonga kakhulu izandla basamukele ngazo abazalwane abafundisi, sithi uNkulunkulu ababusise, igama lenkosi malibonga. Nambathandekayo ngiyazibongela ukuthi ngibe khona la kwela kaNgwane. Amen. Kuzohlanganyela nabazalwane. Uma ngithola incwadi ukuthi ngizala ngithuke kakhulu bazalwane ukuthi sazini eMbabane. Angithi iMbabane ine-history bazalwane. iMbabane Assemblies produce ama spiritual giants bese Assemblies of God. Yaba uPastor ID nobaba EDM, you name them. Angithi manje ke abafundisi esibaziyo ukuthi nesike sathi uku-associate nabo baba uOsborn Hleda. Ngabona ukuthi iMbabane is the church. Amen bazalwane. So siyabonga ke ukuthi size ke sinyathele la. Manje ke the more isikhathi sihamba bazalwane bengithuke kakhulu. Mana ngiloku ngikhuluma no-organizer ubaba uMdlovi, uvalo liyehla lona kodwa likayehle kakhulu, ubaba uHlaring nalo liyehla. Manje namhlanje sengibona ubaba uDube esebenza naye ku-organization, nalo valo selancipha. Ngibona noSis Queen lapha, ngithi no, I'll be covered. Nomama uStuart ngambona nasize emshadweni wakamama uHadebe, nasilapha eSports Ground, nangibona la ngithi hayi ngisekhaya la. Kushuthi ngise-Assemblies of God back to God, angikho e-Assemblies of God back to God ministry. Angithi bazalwane kuhlukile ba. Kukhona i-AOG BTG ne-AOG BTGM. Lena no M ilena esizama ukukhipha izinto zala ekhaya. Yabona, it's a church within a church. Bazalwane. Amen. Kodwa ngiyabona ukuthi no right covered ngisekhaya, noma uvalo lisesekhona kodwa hayi lizoncipha, uNkulunkulu uzongisiza. Amen. Manje ke bathandekayo, njengoba bekuyenziwa ama-reports, ngibongile kakhulu kubaba uNkambule ama-remarks awenzile. O-remark kahle kakhulu bazalwane. Manje into ezosiza bazalwane, angithi-ke ko-remark yasho-ke nama-challenge njalo njalo. Angithi lama-reports lawa, lokhu bekakhuluma la, bakungapheleli la emhlanganweni bazalwane. Funeke kuhambe-ke le kuma-local. I-prepare kahle le report iyisele kuma-local, ukuze ama-local bakwazi ukubona ukuthi hayi, le nto enzeke emadodeni is not good, is not right, we need to improve. Amen bazalwane. Yebo bazalwane. Ingapheleli la kithi, ingapheleli la. Hayi akujabulisi bazalwane ukubona ukuthi inkonzo zamadoda aziqhubeki kahle. Ngibone kunamabandla la ithuwa yasho ukuthi akuhlanganyiki. Manje bazalwane nabona uma kungahlanganiki ezinkonzweni zamadoda kusinikeza i-challenge leyo ukuthi manje uma kungahlanganyeki enkonzweni zamadoda, what is happening to the local church? Ngoba inkonzo zamadoda bazalwane akithi yithi esiphethe kuma-local church. Uma singayi-ke enkonzweni zethu lana siyoyenza khona iron sharpens iron, sikwenza kuphi?
Amen bazalwane. Abazama abazalwane ukuthi noma ke kunokuthi kuhlale kuthule kuthi du bazalwane, noma sokungahlangana once a month or kuhlangane after 3 months, as long as sizobona i-open weekend ukuthi naku kune-open weekend, asimane sihlanganeni madoda. Kungathuli ukuthi du bazalwane. That's very dangerous. Makungathuli bazalwane ukuthi du. No. Amen bazalwane. Manje nangilalela lama report, hayi madoda. Lama report akukho la kuvela khona ukuthi likhona ibandla likhe lafundisa nge-men's organization. Hayi bazalwane. Amen. Ngoba noko bazalwane i-men's organization phela no. Kufanele kukhulunywe ngayo nasezinkonzweni zethu zamadoda. Kule local ne-local ikhulume nge-men's organization. Right. Yebo bazalwane. Niyabona? Masingavumi ukuthi i-heritage yethu babubhenga shiye nayo sivele nje sitrample phansi. Phela indaba ye-organization ayiqalanga yithi, sithola igijima sangena. So masingavumi ukuthi ifele ezandleni zethu. Haleluya bazalwane. Masingavumi ukuthi ifele ezandleni zethu. Na ukhumbula kahle, na ulandela i-history bazalwane. I-history organization. Angithi le bandla lethu sivumelene. Abanye basho ukuthi no babubhengu wafika kithi ngo-1930 but kuvunyelene ukuthi asiqaleni ku-1945. Ukuthi le nkonzo officially yalonshwa kahle 1945. Nomsebenzi wenzekile before 1945. Amen bazalwane. Now, last year we celebrate 8 years. Etabanje, igama lenkosi malibonga. Na-ke ngiza kuko bazalwane. Ngo-1972, inkonzo iqale ngo-1945. After 27 years, inkonzo ingana formal organization. Yakhona iqala ngo-1972, iqala eStandardton, eMpumalanga Highveld. Amen bazalwane. Niyabona bazalwane ukuthi ke i-organization Tadikon. Amen. Now, ulalele history yethu bazalwane, i-organization iqale ngo-1972. Ngo-1977 kwakukhona-ke kuba khona i-teaching team. Hallelujah. Uma ubhengu bazalwane angithi kube khuluma noNkulunkulu. Into engiyithandayo yabona bazalwane, akekho umuntu angamuzwa nala Assemblies of God ongaclaim ukuthi yena ube khona ubaba ubhengu uNkulunkulu nakakhuluma naye. Ubaba ubhengu bekhuluma noNkulunkulu, ubaba ubhenga lethi message thina silalele. Akekho umuntu ongaclaim ukuthi I was there. Yekho. Amen. So sekufuna ukuthi ke bazalwane sibambe lapho. Now uma ayenza establish i-organization ngo-1972 bazalwane, watraina abantu, wabiza bomama abathembile nabantu abasha abathembile, all this group organization wabizela iStandardton wayobatraina. Amen. Now kule training yakhe bazalwane kunabantu aba-identifya ukuthi ngo-1977 laba engibatrainile le first 24 kuzoba i-teaching team. Yabona ukuthi babhengu kuhlelekile bazalwane, uqale aba-organizer. Uqale i-organization kwenza i-teaching team. After teaching team sekulandela ama-elders and deacons. Ngikhuluma nge-history Assemblies of God bazalwane. Amen. Bazalwane, akukwazi ukuthi kwenzeke ukuthi ke ku-leadership sifake abantu abangayazi organization. Sifana nabantu abacommit suicide. Amen. Any person, any male seed of the Assemblies of God, mutu adlule ku-1972, indlela edlule ku-1972, akukhathalekile. Nomfundisi, nalabo abafuna ukuphumela inkosi, abadlule ku-1972, funeka siba-check-e, bayayazi organization na, bayayazi men's organization. Uma siba-approve, bazoba i-problem na. Ngoba nje uzofaka umuntu, akayazi organization. Omunye azange enze ngayo, ahambe enze ama-mistake, ayi-criticize, angithi akanalo ulwazi. That is why,
bazalwane. Wonke umuntu akadlule ku-1972, Men's Organization. Uyayazi i-Men's Organization sofuna uphumela inkosi na. Uma sibona ukuthi akayazi akahlale phansi afundiswe. Amen. Amen bazalwane. Ngikhuluma ngokubaluleka kwe-Men's Organization. Ngo-1984 bazalwane, the first full-time organizer ubaba uSolungweni uyena owanikeza incwadi ukuthi uzobe organizer, ungene emadodeni, ungene nakubantu abasha. Umsebenzi uyaqhubeka. Abona bathandekayo. Isimba abaneyihle ne? Siyanibongisa bazalwane lihle lenkonzo. Mara nangalanda ihistory lenkonzo, azange kuqalwe ngama-elder nama-deacons. Kuqalwe ku-organization. Amen bazalwane. Kuqalwe ku-organization, ama-elder landela kamuva. Manje sekunama-elder nama-deacons. But i-foundation ile yeyini? Organization. Men's Organization. Nalabanye ama-organization. Umsebenzi wakhula-ke njengoba ukhulile sewungaka. Namhlanje sinamabandla amaningi apowerful bazalwane. Aqale nge-Men's Organization, Women's Organization, njalo ama-organization. Yabona, siphelile 15 minutes. Angithi bazalwane, angeke kwenzeke ukuthi bazalwane i-back to God i-tent njengoba bekakhuluma ubaba uNkambule noma singaliphitsha lapha naseliwa le tent aliqali ngama-elders and deacons. Funeka lokuqala ku-organization. Funeka li-organizwe before kuzozwa ama-elders nama-deacons. Funeka li-organize, lifundiswe ukuthi izinkonzo zihamba kanjani. Liphinde lifundiswe ukuthi manje-ke inkonzo ngelanga elisokwenzeka lokho, ngelanga lize lifundiswe lelo bandla nokuthi inkonzo yaSunday iphathwa kanjani. You need i-Men's Organization. Funeka sinhliziyo zethu zibe buhlungu bazalwane nasibona i-Men's Organization ingaqhubeki kahle. We need to be worried. Funeka sibakhuthaza ubaba kuma-locals ukuthi hayi bazalwane. Ngibona ngala ngasekhaya, angithi babona inkonzo zabo ubaba zambi kahle. Manje abomama sebathi okay kunokuthi nihlale ningakhonza sikhonzeni sonke ibandla mara sazi ukuthi lena inkonzo yamadoda. Senkonzeni amadoda kunamabandla, wakhonza nebandla lonke kunabusiswa. Nathi senzele ukuthi lo msebenzi ungafi. Kuzothi nasewuzigijimela bese-ke seyaphuma-ke lama-group sesiyazala sisodwa thina amadoda. Igama lenkosi malibonga. Ngisho ukuthi-ke bazalwane la inkonzo zethu asikhulumeni nge-Men's Organization. And singavumi noma ubani umuntu ozovela ayicekele phansi i-Men's Organization. Singavumi noma ubani ozocekela phansi i-organization of any group. Once wabona umuntu ayicekela phansi wazi ukuthi lo uphethe ubu-BTGM spirit. Back to God ministry spirit. Actually proper back to God. Amen. Legacy protect leaders abangubheko bazalwane. Asiprotecting. Amen. Umabuza ngasafuna ukuyiprotecta sekakhathele ngayo. Umabuza kahamba upitch tent lapha. Aqale yakhe iprocedure, afake yakhe izinto zakhe-ke bese ke suyaqhubeka yabona. Mara ngaduni le eqale umunye umuntu. Amen. Bazalwane. Nabona kufanele sithandeni i-BTG ne. Ngikhumbule lo msebenzi ubuya kude. Umnikazi walo msebenzi lo bazalwane. Ifanda le nkonzo le. You know Babu Bengu sacrificed for this church. Yabona last year nabeloko bakhuluma ngehlisi, you know it was very painful now uzwa abantu nabakhuluma. Babu Bengu bethatha imali zaze family yakhe yathengisa ifurniture nathi ukuthi abe nemali okuqhuba umsebenzi. Yiphi indoda engakwenza lokho? Sacrifice ulambisa ifamily yakho just for umsebenzi kaNkulunkulu. Ungcwaba umntwana wakho umnikeze semi-purpose funeral phela ngale ndlela engcoba ngayo umntwana yabona ukuthi lo muntu ube-committed. Bayitli uye nonkosikazi nomlungu obelapho eplaza lacela khona. Nakaqede yamngcwaba ngamnikeze ne-decent coffin. Nakasuke ehambe yashumayela. That's painful. But the next thing uthola abantu balokhu bayadlala. Babosha lo msebenzi. Hayi bazalwane. Umuntu ofuna ukudlala akaye lapha emlotheni aqale kwakhe. Sizomakhela umkhanyo simbuke ukuthi okay uqhubeka. As long as ekelele yethu
thina we are happy la uyabona noma abanye bathini nabakubuza bathi hey mabuza usesebhizi ne-franchise kababubhewu angithi abanye basibiza ukuthi ze-franchise abanjengoba KFC angithi i-chain nje so lana i-franchise awukwazi ukwenza noma yini umuntu ulandele indlela zakhona igama lenkosi malibonge amen sibambile le franchise we are proud of it wazala lisenza abantu yebathandekayo i-men's organization you know there are so many questions abantu ababuza nge-men's organization abanye babuza ukuthi what is men's organization is the men's organization relevant is the men's organization making any impact in the AOGBTG amen now uma senza ama-workshop azalane ngale ngasekhaya angithi siyadivayidana kuma-group bese-ke i-group kuba nama-questions aprepare now sikhe saprepare this question ukuthi manje umuntu akasho according to his understanding what is men's organization u-understanda ini nge-men's organization now badefine kodwa kunama-definitions ayi-3 engawathanda abazalwane akhuluma kamnandi nge-men's organization and ngiwathandile ngoba they are user friendly kimi and kulula kunangichazela abantu ngayo lamanye baka-complicated malakathanda labayi-3 eyokuqala ithi i-men's organization it is the practical application of Proverbs 27:17 practical application of Proverbs 20 asimfundeni bani Izaga 27:17 practical application that's one definition omunye umzalwane ayi-understanda ngayo ukuthi what is men's organization Proverbs 27:17 amen njengensimbi elela enye sikhithe enkonzweni zamadoda enkonzweni zamadoda ilapho silolana khona sihlakaniphisana khona ukuthi hey ndoda sekhaya wake up ilapho ngiphaphanyiswa khona ukuthi hey ndoda phaphama ungalali these are the do's these are the don'ts enkonzweni zamadoda that's the good definition definition number 2 ithi i-men's organization it is the agenda of the Assemblies of God back to God Church to develop the male seed in totality. Kudevelopa inzalo yowesilisa wase-Assemblies of God in totality. Kuko konke uyamdevelopa spiritually, uyamdevelopa emotionally, financially, physically. That is the development of the male seed in totality. Ngoba at the end of the day silindele ukuthi manje i-product yankonzo zamadoda kube ngamadoda a-develop in totality ukuze akwazi ukuba balanced kuthi noma sihole ebandleni sazi sihola umuntu obalansile odevelopile oyilandele i-agenda yase-Assemblies of God back to God. Amen. Uma sifunda uRomans 1 Romans 12 verse 1 and 2. Romans 12 verse 1 and 2. Iyasifakazela bazalwane. Kodwa ngishaya isikhathi. Ngizocela ukuthi ngibhale Romans 12 1 and 2. Now, the third one. Ithi manje i-men's organization is a well-documented lifestyle. Shuthi lifestyle yendoda yase-Assemblies of God esindiswe yabhala phansi. It is a well-documented lifestyle of a saved, born-again man of the Assemblies of God back to God. Well-documented lifestyle. Now, bheki organization yethu bazalwane isetha nama-standards. Ukuthi now indoda, this is what is expected from you. Now indoda, these are the do's, these are the don'ts. Amen. Mase ngifuna ukukhuluma ngama-benefits. Abana bazalwane. I-men's organization kunama-benefits. Men's organization and services, there are benefits. Uma kulocal, inkonzo zamadoda ziqhubeka, kukhona la kufuneka sibenefite khona. Ngizoqeda manje.
sengizowacela lamaphepha ukuze ke amadoda akwazi ukuthi kukhuluma ngale document bayibhekile. Ibaluleke ngani i-men's organization? Uyabona bazalwane, in a well organized assembly. Well organized assembly. Uma inkonzo zamadoda zihamba kahle, i-men's organization i-create ama-services okuzoba yi-good environment or a conducive environment where men can express themselves. Amen. Enkonzweni yamadoda. Lapha enkonzweni yamadoda bazalwane, ufuna ukuthi nasibe indlela oyengayo naso uphuma lapha mina kube sewunomehluko. Ungafani ngendlela oze ngayo. Ngoba manje that is the environment which is free. La ufuna express khona. That is why inkonzo zamadoda sikwazi ukuthi always kuma indoda phambili osipela umuntu uyashona ufuna ukuthi kuhlale phansi and we talk, we discuss. Igama lenkosi malibonga. Inkonzo yethu ufuna kube nama topics, kube environment. You know, last sike saba ne topic ethi men of God, there's a poison in the pot. And we had to identify the poison in the pot. Ebulala madoda. Amen. Now, ngifuna ukuthi sivuleni bazalwane u1 Samuel 19. 1 Samuel 19. Osifundela afunde from 20 to 24. Ngifuna ukukhombisa ukuthi bazalwane, yabona inkonzo yamadoda if it's well organized. Ifana ne-refugee camp. Yila sibalekela khona inkonzweni yamadoda. Nathi singamadoda sinama-challenges wethu and sifuna indawo yokubalekela. Uma manje inkonzo zamadoda zingekho sobalekela kuphi? Sifuna indawo yokubalekela nathi. La sizoduduzwa khona. La sizobhandisha khona amanxeba, sinama-scars nathi njengamadoda. Adinga ukuthi manje funeka apholiswe. 1 Samuel 19, 20 to 24. Lana kukhulunywa ngendoda abazalwane eyabaleka ibalekela ukuthi manje bafuna ukuyibulala. Yabalekela endaweni yokuphepha, wabalekela ku-safe environment. Lapho akwazi ukuthi manje akwazi ukuprotectwa khona. Ngicela sifundeni ke bese ngizokwazi uku-expanda kuyona abazalwane. 1 Samuel 19, 20 to 24. Amen. Bazalwane, a well-organized men's service kumele ukuthi manje ibe namandla kamoya oyingcwele. Amen. uNkulunkulu asehlele singamadoda. Inkonzo zethu kufanele sizi-organize kahle. Kumele ukuthi si-fast, sizithandazele inkonzo zethu. Yabona inkonzo zethu uma abazalwane zi-well organized, abantu abeza banama-agenda a-negative. Uma befika lapho umoya oyingcwele uyababamba, amandla kamoya oyingcwele ayababamba bese itshintsha i-mentality. Now la kuthiwa uDavid wabalekela eRama. Uma balekela eRama, uSaul wezwa wasithumela i-first batch amasotho abahambe bomlando. But usilaba bebeze nge-agenda e-negative.
yokuthi bafuna ukumcapturisha uDavid ayobulawa. Kodwa ngenxa yokuthi that environment was well organized, bengekho leyo chance. Amandla kaMangcwele abamba lamasotha yatshintsha izingqondo zabo. Izingqondo ezi-negative zaba positive. Ngoba inkonzo zamadoda nasi well organized, zitshintsha umuntu ofuna ucommit suicide, aphuma right, naka-attend inkonzo zethu. That's what is expected from our services. Of course, well-organized services. Wasuka futhi uDavid abona laba basabuya ngithi baba njengamandla kaMoya oNgcwele lapha. Uthumela i-second load hambani. Same thing naye. Third load hambani. Waze waziyela naye. Kufuna ukuthi singamadoda, indoda ezenkonzweni uma seyiphuma bayibuze ukuthi hawu. Nale ndoda nayo sehamba inkonzo zamadoda uzile babuza uLuka babuza ukuthi hawu. Kanti noSawuli nayo soyaprofeta. Kusho ukuthi kwaba ne-change. Enkonzo zamadoda kumele kube ne-change madoda nasile. Asikwazi ukuphuma si-dry. Inkonzo zethu kufuneka kube kuse-spiritual drama. Sikwazi ukusizakala. We have scars. And sidinga abantu lapha abazoplana abazokwazi ukusilungisa. Sinabantu bazalwana abavela from the abusive environment. Akufuneka nabafika lapha kungekho into kufuneka kube khona isikhathi la baduduzwa khona kuya ngokuthi siplana kanjani iprogram. Amen. Konzo zamadoda. Now, you see if on that konzo nakazidesign abazalwane. Azange azidesignele ukuthi no kuzoba i-social trouble lana hakumani kaJaji. Indaba enkulu ubefuna ukudevelopa a male seed in totality. Amen. Uyabona ngithole ngizenye report ukuthi manje bebafundisana ukuthi iwill kufuneka idrowe kanjani. Vele bazalwane, asikwazi singamadoda sikwazi ukuhlala singanama will. Mosebona indoda engana will, ngikhuluma la. Nangabe awuna will kakho ufaka ifamily yakhe enkingeni. Ngoba nje phela ngeke kwazi phela isivunguvungu siyavuka nomuntu nasekashonile. Futhi yabona njengathi sisele emakhaya. Angithi bahambile abadala kwasala emakhaya wathi la sibono nizobheka ikhaya. Yena kukhona abantu abadala kuba bangasindiswanga. Nasengishonile laba bazoza lapha ekhaya unkosikazi bathi man ngiphume ebantwini abantu bathi manje kufuneka ngihambe ngiye lapha kulela kamera bokulala ubaba khona kufuneka ngiyothatha umoya wakhe. Yabona ushiya unkosikazi akashiwile akashiya direction. Amadoda akayenza amawili. Uthi mina ngandastand ngeke bazalwane. Amadoda la embabana amadoda ala kwaho ninobaba ufaka udanganisiza free of charge how to draw a will. Manengi namaloya khona bazalwane. Asikwazi ukuhlala singabi namawili. Bazohlupha unkosikazi. Sengihambile. Kuthi angishanga lutho bafika budala nathi sifuna ishare kabhuti wethu. Enkonzweni zamadoda, inkonzo zamadoda bazalwane zibe relevant. Azibe relevant inkonzo zamadoda. Amen. Enkonzo zamadoda futhi bazalwane ithi develop in totality. Akube khona abantu abazifundisa ngehealth. Singaloku sadla inyama sesiphathwe igout. Singamadoda. Inyama ufuna ukuyiphumulela ukudla ibisi hlukana nenyama babuduba yabantu. Udla ifish. Yekela inyama. Basitele nalaba bakwa health ukuthi asekele ukuthanda izinto ezibabazi zophatha ama-ulcer lamathumba yakuba ne-friction. Kufuneka esibhedlela bawalasa bafaka iplastic. Izinto kufuneka zikhule enkonzweni zamadoda bazalwane. Kama lenkosi Maribongo. Zibalulekile inkonzo zamadoda. Balulekile inkonzo zamadoda. Now, sengifuna ngena kula documents bamkambuthi. Eka right. Ngicela sinikezele amadoda. Bazalwane. Manje sesingena ku men's organization. Singena ku men's organization. Ngicela banikeze amadoda bese yena abomama nangabisele sesizobanikeza ke. Kunale document lena madoda, i-men's organization le. I-document yethu le ine lifestyle, well documented lifestyle echaza ukuthi kufuneka siphile kanjani. Well documented lifestyle.
Now, immense organization ngizokhuluma ngayo bazalwane yaka 2007 ile senikezwa yona a handle on clip. Hand on clip. Kunama documents ayi2 esinawo bazalwane. I think khona esinikezwa ngo2005, enye sinikezwe ngo2007, enye sinikezwe ngo2024. Manje ngasikudala. Manje nabazalwane ngizokhuluma ngale ngo2007. Men's organization. Indlela bathandekayo madoda idlula ku1972. Kubalulekile ukuthi yonke indoda iyazi organization. Yonke indoda kufanele iyazi organization. Angithi sengafundile ama scriptures ngizibona ngisengiyafundisa sengiyashumayela. Angithi ama scriptures ngiyafundile. Right. Enkonzweni zethu madoda kuna 5 core scriptures okufuneka sime ngawo enkonzweni zethu ukuze le nkonzo zethu ibalance kahle. Hayi ukuthi la ama scriptures akabaleka but lawa i5 kubalulekile ukuthi siwakhulumise. Iscripture number 1 ngicela sifundeni 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16. Amen. Yonke imibhalo ivumelwe uNkulunkulu ilungelo ukufundisa nokuyala nokuqondisa. That is one of our core scriptures enkondlweni zamadoda. Kuthi siyafundisana ngezile nkosi sisuke siyalala. The second scripture 1 Samuel 2:25. 1 Samuel 2:25. Laba phethe ama-documents angaliphazamisi bangilalele sizoza kuwo sayowadiscussa kahle mlaleli yeni bathandekayo. Amen. 1 Samuel 2:25. Amen. Igama lenkosi malibonga. Manje ke bazalwane le verse leli is very sensitive and liyathusa. Ngifuna ukulifunda ngesizulu. Lithi manje uma umuntu ona kumuntu uNkulunkulu uyakumahlulela. Amen. Kepha uma ona kuJehova uyakulanyulelwa ngubani na? Ubani ozokulamulela nokuxabana noJehova? Ngesizulu esidala lisho njalo uma umuntu exabana nomuntu uJehova ukhona ukumlamulela. Kodwa uma umuntu exabana noNkulunkulu uzolanyulelwa ubani? That is our scripture. Kithi enkonzo zethu zamadoda emadoda masingaxabani noNkulunkulu masenze right. Senze izinto ezi-right. 1 Timothy 2:8. Konze sihlale ivesi esihlale silifunda every Sunday. 1 Timothy 2:8. Amen. Konze zethu bazalwane kufuneka sifundisane amadoda enkonzweni yonke noma yonke akaphakamisa izandla ezingenaqala. Manengi amacala wamadoda. Na iBhayibheli ithi uBrooke Benton uqulele ingoma uthi manje take a look at your hands whether they stand for war or they stand for peace. Nathi sankonzo zethu zamadoda kufuneka sifundisane ukuthi amadoda akaphakamisa izandla ezingenaqala. Kungabi khona indoda ene-anger.
umuntu abe u-MC lapha phambi kwethu kanti une-anger. Kungabikho umuntu ozoba ne-grudge azoba u-MC wethu noma sikhonza ne-grudge. Icala elikhulu lelo ukuxabana noNkulunkulu uyolandelelwa ubani uma uqhubeka nalokho. Yinto kufanele sizifundise enkonzweni zamadoda ukuthi madoda, let us be at peace with God. Singaxabani noNkulunkulu, angeke kulunga, angeke kusilungele. Lukube uProverbs 27:17 le ethi manje iron sharpens iron. The last one is Psalm 133 verse 1. 133 verse 1. Amen. Bazalwane, after sesiphakamisa izandla singamadoda, salolana, senza sure ukuthi asixabane noNkulunkulu. Enkonzweni zethu kuzoba mnandi ngoba uPsalm 133:1 sohlala sinokujabula. Uma siphuma enkonzweni amadoda sijabulile, nasisiye ebandleni, ibandla soliphefumulela ngalo moya wethu wenjabulo ne-peace and unity. Igama lenkosi malibonga. That is our core scripture. Enkonzweni zethu silwana lokho ukuthi manje sibambe uPsalm 133 verse 1. Sifunda imibhalo. Senze sure ukuthi asixabane noNkulunkulu. Senze sure ukuthi siphakamise izandla ezingenacala, ezingenalulaka, ezingenakuphikisana. Bese sesiyalolana ngensimbi. Uma senze wonke lama steps, then kuzoba mnandi nasemphefumulweni. Ngikhuluma ngenkonzo yamadoda abazalwane. Amen. Sizokhumbuzana ngenkonzo yamadoda. Ukuthi enkonzweni zamadoda kulindeleke ukuthi siyenzeni. Igama lenkosi malibonga. Manje sesiya kule document bazalwane. Lena i-men's organization. Lena i-men's organization okumele ukuthi indoda nendoda afuneke iyazi bazalwane. Wonke amadoda afuneka iyazi i-men's organization. As long as you are a male seat in the Assemblies of God back to God, you must know the men's organization. Kule page leli bazalwane. Kunamasekela i-3. Now, Lamasekela 3, the first one, number 1, organizational matters, fundraising matters, spiritual matters. Now, uma ubheka uCircle 1 noCircle 2 kukhona la sihlangana khona. And you look at Circle 2 and Circle 3, khona la intersector khona. You look at Circle 1 and 3, they intersect. Now ubheka lamaCircle 3, aya intersectana kuba ne-common point. Now kuyabonakala bazalwane ebandleni. Ama-organizational matters, spiritual matters, fundraising, they must balance. Amen. Funeka balance, ayikho enye funeka ibulale enye bazalwane, funeka izinto zenzeke kahle. Now, ngifuna ukuzalana. Niyabona abathandekayo? Besuku RCGM and akabonakala kwangathi manje hayi asikhulumi kahle mara besesikhulumile. Sisho ukuthi hayi akukho ndoda okumele ithi izophumela inkosi ingakabambi the 22 aims of the men's organization. Ngicela siwabheke bazalwane kuleli linye page, next page ubhalile 22 aims of the men's organization. Ngoba this is our lifestyle bazalwane. This is our DNA as the men of the Assemblies of God. So lana organization abanambarishanga. So I've tried with one number, I-22, ama-aims. And bazalwane angeke so achieve ngelanga eli-1 ama-aims ayi-22. It's a process. Funeka njalo enkonzweni zamadoda. Njalo enkonzweni zamadoda sikwazi ukuzikhulumisa. 22 aims. Now, ngifuna ukuthi siqale ngo-aim number 1. Uthi number 1, the aim of the men's organization is to bring unity of men from local to national level. Amen. From local to national level. That is the aim of the men's organization. Kube ne-unity. Manje ke bazalwane, nikhumbule i-organization ngo-1972, angithi babubhe ngoba biza wonke lama group. Banikeze i-organization eyi-1. Sekuhluka ngokuthi manje ke lapho nalapho. I-organization abomama ngiyazi mina Mama Stuart yabona. Mara at least ngo-2023
namanje ngama-Easter ngibonile naku-program ivelile the 4 aims of the women's organization. Uthi number 1 wakhona, the aim of the women's organization is unity of women in the assembly. Na icala nge-unity. Sengifunda ye-youth. What is the aim of the youth in the assembly? Unity of the youth from local to national level. So indaba ye-unity ibalulekile bazalwane. Eyabo sisikhwini angabe ukuhlangana nayo sisikhwini le yabo yama-girls. Angabe ukuhlangana nayo. Naro mara ngiyacabanga ukuthi nabo angithi babiza labo kuqala nayo ikhuluma nge-unity. But if bafola under women, we should have the same group. Now bazalwane, uyazi ukuthi kubalulekile ukuthi sibe united emandleni. Now, unity bazalwane is not optional, it's compulsory. Ngicela sifundeni uJohn 17. Ngicela nivule kuJohn 17. Ikakhulu abazalwane abaphethe iGod's word. Lapha kuGod's word, unity uphinda isikhathi eside. But ngicela sifunde uverse 21 kuphela. Le chapter le inikele kakhulu ikhuluma nge-unity, the importance of unity. Yini unity? Amen. Bazalwane, thina sithandazele. Yabona njengoba le organization ethi ikhuluma nge-unity. Ifanda ele nkonzo beyazi uNkulunkulu wamambulela ukuthi I've prayed for you to be united. So spread this message. Ukuthi kube ne-unity emabandleni. Ayikho into engenzeka babumkhonza uma emabandleni kungana unity. Unity balulekile bazalwane. Ngisho noma abantu bababili kodwa manje bavumelana ngento noma ingasi constructive kodwa nabavumelene bavele bayenze noma lento iyimbi. Lapha eBhayibhelini kunabafana abayi-2, but there are 3. Abantwana bakaMama uZuriya. iBhayibheli lithi uMama uZuriya beka udadwa kuDavid. Maye bakanabafana abayi-3. uJoab, uAbishai, ubani noAsahel. Yes. Labafana laba kade ba-dangerous kabi. Ngisho noDavid bekabasaba umalumane. Ngoba usimuza lapha eBhayibhelini uthi yebo ngilikhuni kodwa abadodana kaZuriya alikhuni kunami. Yabona labafana beba-united. Uma bafuna ukubulala umuntu bebambulala, bebangambuzi noDavid. Bebangayibuzi nenkosi. And that is why nenkosi naye ya-exploiter uJoab ukuthi ahamba yobulala uUriya ngoba bekamazi ukuthi unesibindi, unenhliziyo embi. I-unity bazalwane ibalulekile bandla. Unity ibalulekile, iyal-influence i-congregation, iyal-influence ibandla unity. I-unity yenza ukuthi manje nalo ofuna ukuphuma eceleni kodwa ngenxa yokuthi uyabona ukuthi ku-united akakwazi. Now, iBhayibheli isinikeza i-classic example ye-unity. Niyakhumbula bazalwane impi yama-Amaleki no-Israel. Le mpi yabazalwane yilapho ubona khona the classic example ye-unity ukuthi funeka emabandleni sisebenze kanjani nge-unity. Kuthiwa labafana lapho uyabona i-unity yenza ukuthi abantu babe ne-order, and unity iyasibulala i-spirit of competition. Labafana lapho uMose no-Aaron noHuri bahamba bakhwela entabeni bayoma khona esiqongeni sentaba ngokwe-instruction. uJoshua wama lapha phansi. Now uJoshua ubeyazi role yakhe ukuthi mina ngiyikhomanda yempi, le mpi angeke iphumelele mina uma ngingekho la. uMose naye bekazi ukuthi funeka ayele phezulu. Na iBhayibheli yasichazela bazalwane u-Exodus 17 from verse 8 to 16 laba bazoyifunda ekhaya. Kuthiwa manje-ke impi beyilwa, uMose wathola instruction ukuthi aphakamise izandla, waziphakamisa. uMose umuntu njengoba nathi sinama-weaknesses naye wafikela ubuweak, izandla zakhe zakhathala. Kuthiwa manje izandla zakhe bezihlale zila nazila, u-Israyeli bekanqoba bekashaya ra, kodwa nakakhathala izandla zizala
bathi lapha phansi impi kaJoshua bokuba i-vice versa, u-Israyeli bekashaywa angashayi. Naseka-gain strength, phakamisa izandla. Same thing, izandla zingaphezulu nerod, ngiyaphumeleleka. So uyaqhubekile ukuqhubeka-ke. Now, into engiza kuyo, yabona abantu aba-united bacabangelana. Abantu aba-united bayazi ukuthi manje i-goal yethu is common. All of us must win. Amen. Lithi manje u-Aaron noHure babona ukuthi lempi aya yakulungisa yaluza le. Na ngithanda nendlela uMosi naye arespondayo ngoba abantu aba-united bayakwazi nokumind i-language, they mind their language. uMosi azange athethise labo ukuthi madoda, niyabona Mosi ukuthi izandla zami zakhathala, phakamisani izandla zami kuze impi ikwazi ukuphumelela, ngihlaliseni phansi. Azange asho njalo. Laba bazicabangela. Unity can bring constructive thinking in the assembly. Uma abantu ba-united, they will think constructively. But if they are not united, they will think destructively. They will destroy the church. Now those guys, babona ukuthi impi yethu akulungi lapho uJoshua is suffering. Beza necebo ukuthi manje no. uMosi akahlele phezu kwethu. Omunye abe ka-left, omunye abe ka-right, baphakamisa izandla ngoba ukuphumelela. Ngoba i-aim ukuthini impi iphumelele. Amen bazalwane. Now, yabona eBhayibhelini bazalwane, igama lakaHure ngaqala ukulizwa lapho iBhayibheli libanzi, ngisengezwa kwenye indawo bakhuluma ngayo futhi. Waphelela lapho is the unsung hero owenza ukuthi manje uIsrael anqobe ama-Amaleki. Ngoba la enkonzweni yase-United kunabantu la okungafuneke bagqame babonakale phambili. Bayishaya behind the scene. Kuba umsebenzi uyaqhubeka uya phambili. Uyobona ngokuhamba komsebenzi ukuthi hayi kukhona abantu ababehind. Yabona uHure simgcine lapho phakamisa izandla wanyamalala. Zange sisezwa ngaye. Amen. No. Ngisakhuluma nge-unity bazalwane. Ukhumbule uyabona bazalwane ngikhuluma ngo-item number 1 wamadoda. Unity. Uma sifunda uJeremiya 35 bazalwane. uJeremiya 35. uJeremiya 35 lapho kuthiwa kunesinye isizwe sama-Rechabites. Lapha kuJeremiya 35 bazalwane. Kuthiwa manje bekunesinye isizwe. Isizwe esincane. Kodwa uNkulunkulu bekasithanda lesizwe ngoba lesizwe lesi they were united. Bebahlangene. Jeremiah 35. Now, uNkulunkulu sowubiza manje uJeremiya ufuna ukumfundisa. Uthi Jeremiya, yabona uIsrael akangilaleli. NginguNkulunkulu wakho. uIsrael ngiyamkhuza aphindele kule ndlela yakhe. Ngiyamkhuza aphindele kule ndlela yakhe. Now, hamba uye endlini yamaRekhabi eThempelini. Ngifuna ukukufundisa ukwazi ukubona ukuthi labantu engibahola labo bayi-disaster. Uyahamba uJeremiya. Nakafika lapho uthola isizwe samaRekhabi. Uthatha iwayini uyibeka phambi kwabo uphuzana. Amen. Yabona uJeremiya iprofeti ehloniphekile. Uthunywa uNkulunkulu ufuna ukumfundisa ngesizwe samaRekhabites. Ukuthi amaRekhabites abantu abanjani. Mangicela ukuthi sifundeni bazalwane from verse 6 to 11. Sive impendulo yalabafana ukuthi bathini. Jeremiah 35, 6 to 11. Sisibone i-unity ukuthi i-unity iyenzani ebandleni. Amen.
Ngicela sifunde 18 and 19 ma sithole the blessing yale nkulumo yalamadoda. 18 and 19 yes. Amen. Lapha bazalwane, thola ukuthi kunalesizwe samaRechabites. Yabona isizwe lesi sibambe imfundiso yakaJonadabi, ifofada yabo. Ukuthi bona abaphuzi utshwala, abaphuzi wine, abonokwakha izindlu njalo njalo. Now, lamadoda they influence each other. Ngale mfundiso kamkhulu wabo. Ukuthi umkhulu usifundise kanje, don't do this. Amen. And lento yabaphisa ngoba uNkulunkulu wababusisa. Ukuthi nina nizohlala nengikhonza ethempelini. Now, yemadoda, how many commands did we violate from our spiritual Rechabite to Babupeni? How many? Imiyale mingaki eyakhulunywa uBabupeni, which were God inspired. Ayithola kuNkulunkulu, but we violated that. Ezinye zezinto sinala ma-challenges is because of our rebel attitude. Lokungafuni ukulalela izinto ezikhulunywa spiritual Rechabite. Njengoba ngishilo ayithi kuthe bazalwane akekho la phakathi kwethu bekakhona uBabupeni nakakhuluma noNkulunkulu ngalo msebenzi. Sonke sibamba istaff singena ihamba. Bonke laba beza nama-vision atshekile uyabamangala ukuthi bebakuphi. Manje madoda asibambeni imiyalo ye-spiritual Rechabite. I-spiritual Rechabite isinikeze organization. Let's follow this. Kuze sikwazi ukuphila kahle. Igama lenkosi malibonga. Unity. Kunene singakhuluma sikhulume nge-unity ngokubambana ebandleni. Kubalulekile ukuthi bazalwane sibe united. Now, number 2 khuluma nge-character. Character. Ithini organization yethu nge-character? Ama-diagram lawo aphethe. Ama-diagram. Lama-diagram lawo bazalwane, lawe character. Avela kule ncwadi le ye-men's organization. Igama lenkosi malibonga. Avela ku-men's organization. Now, uma uqala ku-page 31 up to 39 uzawathola lama-diagram lana sifundiswa khona ngokwe-character from page 31 to page 39. It's men's organization. The aim of the men's organization is to build the character of men. Build the character. What is character, bazalwane? I-character. What you do when you are alone is your character. Kungekho mzalwane, kungekho umuntu. That's your character. Umunenhliziyo embi uyi-one. That's your character. Umunenzondo uyi-one. That is your character. Amen. Bese kuba khona the character le esitshentsha ngoba kunabantu. But the character ngempela is when you are alone. The way you think when you are alone. That's my character. The way I think, that's my character. Now, ithi-ke manje lesson yamadoda. Lapha kuna more than 13 lessons ku-men's organization madoda. Le lesson 1 uthi expected character to be displayed by an organized man at home. Ngoba at home, amadoda, they must show the character of Christ-like. I-character silindele. Angeke umabuza enkonzweni, uholy,
abantwana baze bafisa ukwathi ubaba nale pulpit angahamba naye enkonzweni ngoba nakalapha enkonzweni ubaba ulungekile akasibhubezi angasuka la ipulpit nakalapha phansi awufisi nokuhlala naye because of the bad character. Now enkonzweni zethu zamadoda funeka sifundisane character. Uthi 1.1 lapha under character. You must teach each other to communicate. Sikhuluma kanjani emakhaya? Amen bazalwane. Sikhuluma kanjani emakhaya? Sikhuluma kanjani nabantwana? Akusi right bubaba. Akusi right madoda. Ukuthi emakhaya abantwana babe my friends wabomama thina sibe ngamabhubesi. Because of our language. Abantwana bayajabula nabanomama bayazi sokushaya u3 ubaba uyabuya emsebenzini. Nasekushaya u3 abanye sebalala bathi balungisela kuzofunda ntambama ba avoid wena. Omunye sofuna ukuthi athunywe esitolo nethu ukavoid ukuhlala nobabakhe because bayazi akuhlaleki nobaba. Baba can't communicate. Sifundisana ukuthi manje singamadoda sikhulume kahle namakhosikazi wethu. Uma enze wrong khulume naye kahle. Noma unkosikazi sekenza into wrong phambi kwabantwana. Mara ngithi ufuna ukukhuluma ngathi hayi nkosikazi kodwa ke wrong. Ake senze. Ungathi uyabonani? 1 2 3 4 uyabonani? Uzusebenzisa ipower imali. Nazo sona ngisanikeza imali. Ngisanikeza imali. Ngisawulamba nakuphela inyanga. Namuntu engizomtshela izinto zesikole. Must learn, communicate. Angeke sizibale zonke abazali but this is the foundation my brother. This is a document. Go and implement this ma-services wethu. Indoda is a priest ekhaya lakhe. Singamadoda funeke bazalane sikwazi nokushumayela ama-families wethu. Ungagcini la enkonzweni awuplani nale ekhaya ishumayeza. Kuluma. Indicate the do's and the don'ts. Number 1.10. Ithi manje indoda must be supportive to his family. Nabona madoda. Kunabantwana abahluphayo ne? But you must support that kid noma hlupha. Umsupporte kanjani? Wish him or her well. Ungamqalekisi. Umsupport. Yabona sinabantwana abanye bethu yabona ngale ngakithi eRepublic. Yabona kune truck abayidla bathi nyawupe. Lo mntwana ayike idustbin yokulahla abazali. Akuna dustbin yokulahla umntwana. Lo mntwana uzothi nakafikile nakahleli azicoce kwangathi right. And kungathi labantwana inhliziyo zabo yabona baburutelwe. Ngathi sine magnet yensimbi or sine magnet ye cellphone. Uzothi usayibekile nje cellphone dukuduka isekho ithethe umfana. Kwangathi kune magnet evele le phone esuka yeza kuye. Manje noma kunjalo bazalana. Sithi abantwana bethu asifuna indlela ukuthi basizakale. Amen. Asifuna indlela ukuthi basizakale. Noma sekashonile, sike saba nenye indoda ngayo. Shona lo mntwana wenza inyawo uphathena kamncane. Akathole i-purpose funeral. Kufuneka sihambe ukuthi ingcenye indoda. Asali ukumoshile mara umntwana akho. Simbuza umbuzo sithi yemvo. Nawumntwana omncane lo mntwana. Kusho ukuthi wena awunaxolo for umntwana akho. Akwazi ukumthethelela. iBhayibheli lithi mos lithi ungashiwe ngisathuthelela. Futhi manje njengoba sewuncane awutamncane thina sikungcwabele. Lesono sakho uyosivuma kanjani wenza kanjani angashona manje? Hayi my brother. Ngwaba umntwana. Amen. And futhi laba abazinyawupe kakhulu madoda. Yibo labo kufuneka nibatholele amapolice na life cover. Ngoba phela labo baku high risk at any time bayahamba. So fike simncane. Lalelani ke madoda. Kubalulekile ukuthi ke singamadoda azenze isigqoko.
siyazi Assemblies of God noku-operator kwayo ukuthi i-operator kanjani. Izolo silele discussion amnandi nabobaba lapha ukunene la silele khona. Sishare nje sikhuluma the way Assemblies of God i-reach ngayo ngama-documents, just that thina amadoda siwafundi ukuthi umntwana wakho noma ngaba yinyawupe smoker noma ngafa kanjani afadujuliwe ngewakho. Uma sekashonile sitshele ebandleni ukuthi umntwana ushonile, usitshele lenhliziyo yakho ukuthi la mntwana loya bekayisibusiso kimi, umane kwabhala ngendleleni, kodwa la mntwana bengithanda ukuthi manje angcwatshwe yini bazalwane. Amen. Ama-minutes wango-1980 engakafiki ngokufika Assemblies of God ngoba ngifike ngo-81 ngo-1980 athi manje the unsaved children of the brethren can be buried or be married by the church, provided we don't commit ourselves. Bawutare njengoba kunikeza imfundiso. Anifundile babudamini zabo. Kusho ukuthi ke abantwana abahlupha asibangcwabeni kahle. Kube nendoda ezokhulumela ibandla, akakhulumele lo shonile, ukhulumela abazali laba esikhonza nabo. Ukuthi lo mntana siyamazi, umntana omzalwane wethu, full stop. So uzawuloku umzalwane, so ududuza manje lo esikhonza naye. Igama lenkosi malibonga. Asho njalo ama-minutes singabalahla abantwana bethu bazalwane. Lesson number 2. Lesson number 2 bazalwane. Sikhuluma nge-character men's organization. They expect character to be displayed by an organized man at the local assembly. Singamadoda ku local assembly kulindeleke ini kithi local assembly. 2.1. Men at the local assembly must be supportive to the pastor and the leadership. Amen. We must be supportive to the pastor and the leadership. Isho njalo organization yethu bazalwane. It is very supportive. Wona madoda asesambula. Bazalwane. Kubalulekile ukuthi manje njengamadoda we-local assembly bafundisi bethu bangahlupheki sikhona, let us support them. Kube uyena osirejectayo but ukumsupport simsupport. Bukani la madoda asikwazi ukuthi sisebandleni umfundisi nangu ukhona uphethwe yi-flu afuna ukuzoshumayela lokho akhwahlela la sikhona funa ukuyiphinda le madoda. Asikwazi ukuthi umfundisi naku siyambona uyagula, sikhona singamadoda. Ulala ngaphambili lokhu uyakhohlela akakhona ukugula, sikhona. Hayi, angithi bazofuneka sihlabelele ingoma. Sihlabelele ingoma. Omunye ukhulume nomfundisi amlizile ngaphandle. Ngencebe yenkosi. Usibona ukuthi cha baba akakhululeke. Ubaba ubani uzathatha over. Wena ngumnceke uhlala phansi unesele isimo sakho. Amen bazalwane. Asikwazi. Isiva zalana. Abanye abafundisi bethu namhlanje bayagula. Baphethe ushukela, baphethe lokhu nalokhu. Angisho ukuthi umuntu ophethe ushukela oshishwe yithi madoda, sengisho ukuthi abanye bona. Abanye benziwe yithi amadoda zange sibaphathe kahle emabandleni. Zange sibaphathe kahle. We never protected them. Every day sizenkonzo ngisifuna lokhu bashumayela asikho esihlale phansi ukuthi manje siyaplana. Baba umfundisi besibona ukuthi manje at least during the week baba unceke yenkosi ayiphumule lana inkonzo namadoda sayiphatha inkonzo amadoda ubaba sambona Sunday and Monday. Abafundisi bahlale bamile kunawe inkonzo abomama bakhona inkonzo abantu abasha lokhu bashumayela ama-vocal cords wabo azoba damaged bazalwane asiba-protecteni. We must be supportive to our pastors. 3.2.
sibasapoteni abafundisi. And okunye bazalwane, madoda, abafundisi sibasapoteni. Niyabona imihlangano yethu mine kangakanani? Yeninaki indoda enemoto ufuna ngithi mfundisi, cela ubeke imoto yakho phansi uhamba nami namuhla semhlanganweni. Fake emotweni mfundisi. Nabo noma mfundisi hamba bafake sihamba semhlanganweni. That is another way yokusupport. Ona ngaba kwa-support, mbaphi imali yepetrol? Uthi umfundisi semhlanganweni, nayi 200 rand baba, ngicela ukuthi ufake ugasoline, asihambeni semhlanganweni. Amen. We must be supportive to our pastors in many ways. Namanye ama-minutes besoshera nabo baba izolo la. Akhuluma ngokuthi the treatment, how do we treat our pastors? Ama-minutes ango-2018. Kade akhuza amadoda ku-conference. Ukuthi amadoda, they must treat pastors well. Amen. Sikwazi ukuthi singamadoda. Kunesisho enkonzweni. Silindele umfundisi ahamba uyolanda icoffin lela kushone khona. Singamadoda sikhona. Umfundisi aka-relax la enkonzweni. Evathandaza thina sayolanda isidumbu le. Oh, isikhathi sami sesiphila. Sisayolanda isidumbu le. Umfundisi evathandaza. Nasifika la sithola umfundisi lapha enkonzweni soku-right. uNkulunkulu sewehlile. Uzayibona iservice yethu izoba strong. Manje sifuna ukuthi sihambe mfundisi asihambe uyothandaza lapha sesithatha icoffin. Hayi bo, sikhona. I-Men's Organization nayo isho njalo. Enkonzweni zethu zabadoda kufanele sifundisane. Ukuthi manje akushoniwe, le nkonzo yokulanda silanda kanjani? Amen. Kuthi nasisifikile lapho, ona ngabe i-coffin iyeza izolala lapha ekhaya. Senza kanjani? Yekelani madoda lokuthi manje amanye amadoda no they are lazy. Hayi ukuthi umuntu manje yini? Umuntu ahlale nje uyazi ukuthi kuthiwe i-coffin ofika ngo-4 endlini. Ahlala umuntu. Kunelibandla lenye kulo. Manje sesingena kuma-discussion. Lawo ma-discussion ayanceda sakwazi ukusizana. Ama-elders akhala amadikoni akhala ngama-elder. Ukuthi manje bawumabuza siqeda ukwazi ukuthi manje nayi icoffin seyafika. Siyazi ukuthi abantu ababheka ama-spiritual matters amadoda ama-elders. Manje sesiyabafaka siyamfaka thina kangafiki bafike late. Thina sesiyasamukela isidumbu sisifake endlini abafika basikwatela senzeni. Bofuna ngiba-correct ngithi no. Labo abaqualify kuba ma-elders abaphuma ba-resign. No, they don't qualify. Ngoba umsebenzi wendoda ukuthi sonke. Akusho ukuthi na u-elder then wena ufuna ukubamba yonke lento noma uyidikoni. No, it's just that angeke sibe ma-elder sonke kunenumber limited. But kukhona abantu abangama-elder, kukhona abantu abangamadikoni abangakhethwanga. But naturally you can see this is an elder, this is a deacon. They can do the job. It's just that when you the grace. Ukuthi be the steering. Njengemoto imoto steering isiwanda. So also when the steering is me. Akufuneka kube emotional. Nangabe uyafika uthola ukuthi lokho kufuneka kwenza bakwenzile. Be happy. Ukuthi umsebenzi sonke siyawenza, siyawazi. 2.2. Ebandleni bazalwane. Funeka singamadoda create a positive environment for fellowship. That is a character which must be displayed by men. Madoda, njengoba nithi siprotect abafundisi yabona? Phela ngiyanicela madoda basekhaya. Ukuthi wena sikhonza uvamile abafaka ukuthi yabona on Sunday. Abantu omfundisi nama-elder bahlala laphambi. Uyakhona bese sokuza omunye ambonene uya kumfundisi. Ucela umfundisi ukuthi baphumele ngaphandle. Kunenkulumo. Bazalwane. Umfundisi yabona sinindele ukuthi azosishumayeza. Angaloku athatha akhishela ngaphandle. Ama-elder umsebenzi wawo or laba be-church board nabe kune-church or church abahambe bayoza lo mzalwane ufuna ukuthini. And abaqeda ukuzwa inkulumo abazotshela umfundisi la umfundisi funeka azodlisa ibandla. Nabe kunenkulumo lo muntu uneprofessor umfundisi akashima nakaqeda sihlalisa ibandla phansi. Bandla sicela nihlale phansi
kunenkulumo ethile sesishodlile bese singalethi lama-prophecy lawa azosidisturba singasayizwa nentshumayelo uzathi nangu umuntu sesamnikeza ukuthi hey umoya uthi khona loyako la then what? So you must be careful bazalwane simprotect umfundisi mfundisi angamane aphuma must protect nangabe uyaphuma naye-ke ufuna ukuphuma akaphume nomunye or aphume nabayi-2 bayova ukuthi uthini but yena no akahlale la ikhona i-leadership asizwe ukuthi ithini uthini loya muntu sizayibona le nto yakhe sihlole ngoba manje phela sabuya nale professor bazalwane uzonyakazisa ibandla usimoshela umsebenzi men's organization bazalwane these are the things okufuneka sifundisane zona ukuthi manje kufuneka senze sure ukuthi i-environment is good. Amen. Positive environment adelani-ke bazalwane madoda yabona even on a Sunday now MC understand the Assemblies of God way of doing things madoda kusiyo wonke umuntu singayenzi le patch operation sithathe noma ubani simenze u-MC on a Sunday no Sunday kufuneka umuntu otrainiwe uyazi inkonzo yabona iSunday ngisho noma une-experience inkonzo yaphunyuka uyibambile sithi sifika la uthole abantu basemoyeni nathi nje khona bekahlabelisa ichorus ubonakala ukuthi amandla kamoya kaNkulunkulu sekabamba uNkulunkulu wehlile na ungu-MC nasobona isituation enjalo awukwazi ukuthi amen sizohlabelela ubaba othi sesivula inkonzo no don't do that sibuyisele emuva awuyazi inkonzo uNkulunkulu asekakhona le protocol siyayibamba sizoyibona nasesiqeda sibuye ukuthi hey bazalwane sasenzela mara uNkulunkulu asekayithethe inkonzo yeke nangaba u-understand ngithatha unikeze umfundisi ukuthi umfundisi ngu-MC mina ngisakhona bamba nayo inkonzo or unikeze omunye wama-elder bazabona baphuma kanjani. Amen bazalwane. No siyakudumisa bazalwane ngiyamthandisa ukudumisa ngithanda namachuno wakho. Kodwa kuba khona isikhathi ubona ukuthi usiyakudumisa kana chance okucula la. Abantu bayaflowa kuyaflowa. Yekela usiyakudumisa abantu abaflowe. Miyeke. Sizomthola usiyakudumisa kuzoba khona iSunday. Lapho uNkulunkulu angeke ehle khona manje sekayehlile miyakusana ngoba kunabantu ofuneka baphulukise baphilise ngenkonzo yendumiso. That's why Sunday akufuneka isifake ngoba nabo uMC. You can't do that. Faka umuntu otrainiwe. Amen. Enkonzo nasenjalo bazalwane asalandeli protocol. Nasiceda ukudumisa nikeza umfundisi angene ezwini. Umnikelo nako konke sizokubona kamuva. Yes. Izinto kufanele sizifundise inkonzo zamadoda. Madoda, inkonzo iflow. Create a positive environment. Singabi stumbling block, singabi hindrance. Uma sibheka ku-2.4 team spirit. Bazalwane madoda kufuneka kube ne-team spirit enkonzweni ku-local assembly. Amen. Kufuneka sidlane. Sisebenze as a team. Abana bazalwane. Ibalulekile indaba ukuthi asingamadoda. Sisebenze as a team. Amen. That is why nasifundise inkonzo zamadoda nasifundisana sithi manje amadoda uma inkonzo ingena ngo-10 indoda ingazofika ngo-5 2 asifike 30 minutes before. Amen. Namakhosikazi wethu nabantwana bethu must understand ukuthi indoda yabandla kufuneka ngifike 30 minutes before ukuze sizokwazi ukulungisa izinto zebandla.
Amen. Team. Ngoba kuyenzeka bazalwane ukuthi sithi siplanile singamadoda lo esimplanile angafiki. Amen. That is why singamadoda we must always be ready. Siyafika early, sithandazela bonke abazoba ku-program ukuthi i-program yethu ibe yi-success. Senzele ukuthi ongezi ngoba yabona la endleleni ziningi izinto ezenzakalayo abazali. Ngoba kwenzeka kusesikhathi thola ukuthi niplana umabuzo. Nangu umabuzo ushayisha inja lapha endleleni, ibhampari yasala and akana airtime. So what? Uzaloku nihlabelela i-chorus nithi nilinde mina. Angifuneka nibona mase bese kusele 15 minutes umabuza akasafiki. Hey babudube sicela usalulungisa phela. Uyofuneka abe uMC or uyozothandazela amakhosi. Iba stand by mkhonzi. You work as a team. You work as a team. Amen. Yabona bazalwane madoda. Singali deprive ibandla ukucula lezi ngoma ezimnandi zokuflowa. Yazi khona lezi ngoma kufuneka sizicule sizizwe si-refreshed. Kuyenzeka kusisikhathi uthole ukuthi manje amadoda yabona ebandleni akazwana ashayisana. Bese manje amadoda akakhoni ukudlisa ibandla isidlo senkosi. Amen. Ama differences wena kangangeni kithi thina sifuna ukuflowa sifuna ukuzihlabulela unumber 60 ngimkhumbulo Jesu umhlengi ngimkhumbula malanga onke ngihuba ngihambe ndle yabona ungasideprive lo nabe unama issues mele eceleni thina sifuna ukuthi isidlo senkosi. Akusho ukuthi isidlo senkosi mosinangabe ama-elders anama issues then bazosibamba edreng sobutani sithole isidlo senkosi or amadikoni ngale khaya yabona abafundisi thina sabona ukuthi abona amadoda asihlupha isidlo senkosi asihlupha manje isidlo senkosi noma ni-2 nasibamba satshintsha imethod bakufa kuthi thatha amatafula ayi-2 yabona kunalamarobhi elinye silibeka ngapha elinye silibeka ngapha. Angithi manje isidlo senkosi esimprovile sesenzakala amakhapha amancane sibeka isinkwa ngapha sibeke nalamakhapha amancane sibeka isinkwa ngapha sibeke nalamakhapha as long uno-MC namadoda ayi-2 omunye uzokhuluma ngegazi omunye akhuluma ngesinkwa ucedile ucela bomama abayi-2 mama uzothandaza wena uzenzani siyasiqhubisa u-MC uyayishaya nasesiqedile-ke nasesiqede wonke la soyasho ukuthi bazalwane sesizodla isidlo senkosi sizodla ngale ndlela le role izoza ngapha iphume ithi uthatha isinkwa uyadla uthatha negazi uyaphuza sibeke necontainer lapho uphonsela lapho uyahamba uhlala phansi salandelana nabona lapho kufuna abantu abasevayo nalabo abangapha nayenzeka ngapha nalabo abangapha benza same thing. Nawucede MC uyabuza khona ngabe mhlambe sele ngephutha mhlambe khona ugogo umuntu uhlulekile ukusukumeza la nabe ukhona sesicela umama bekasihlabelela ngoba uthi mama sicela umixele lapha ya uthatha i-tray yamixele bazalana sesiphelele sesiphele sesihlabele siyakudumisa Thixo yabona sisevile isilo si-3 singabanjwa ngabantu ransom hayi omunye-ke kulokhali yabo nethi ukusilaya angithi manje sewuvukele umoya wakhe wakhiyela isidlo senkosi akezi uvale nefoni mina noma asikhiyele lela wine lela is not the real blood nalesa sinkwa is not the real bread not the akusumzimba kaKristu ngempela uzoba yiyo by faith nasithandaza ngisho sikholelwa lokho yathini sahamba sayothenga isinkwa esibrown sathenga ne-raspberry sesiqhubeka nesidlo senkosi sesithandazela ngokholwa sathatha ukuthi le-raspberry is the blood of Jesus Christ this is the body of Christ saqhubeka isidlo senkosi hleleni izikhiya zakhe we don't care siqhubekile thina sengisho ukuthi-ke singamadoda must as a team. Amen. Futhi nesodwa isidlo senkosi sinamadimoni wakhona abazalana amadimoni ayala akafuna ukuthi siphumelele
That is why uma sizenza isinto senkosi kuba right singamadoda sibambe ngo-8 ukuthi nangabe khona ukukudisturba endleleni mara ukwazi ukulungisa ngo-9 kube sosenkonzweni uyokwazi ukuprepare. We must be a team spirit. Sikhuluma ezinkonzweni zamadoda funeka sikhulume ngayo uma sesihlangane bomama sesipholishene konke soku-right. Team spirit. Amen. Manje ke bazali isikhathi sona sinalo but nayo i-foundation madoda i-men's organization asifundiseni kuma-local swing and i-men's organization angeke sikhona nge-hit and run. We need to sit down. That is why bazalwane ngale khaya thina sesiqalile we have recommended ukuthi sesinama-local church seminar. Amen. Sikhuluma nomfundisi mfundisi kule viki leli sibona ukuthi bandla sifuna ukufundisa lokhu nalokhu kungaba njani nciko ukuthi ube mfishane at least nasingathola 45 minutes nabazalwane sizobatshela ukuthi bazalwane kule viki leli kuzoba ne-local church seminar. Angeke siyenqena nathi nje sizoba within the limits zenkonzo sokuzoya ngabazalwane ukuthi bayabuza or bathini nasesifundisini local church seminar. Angeke kulunga bazalwane lokho sihamba nabantu abangayi-understand Assemblies of God. Abanye bazosi-oppose endleleni bese sesiyabasola kanti they don't understand indlela esenza ngayo. So abalulekile ama-local church seminar kuthi ebandleni sihlale phansi simfundise bani babugudi ubani i-team ithi manje kufanele uma sizoya ku-RCGM or econferencing masiyeke lento yabazalwane yokungabi well organized. Yabona bazalwane nasithola incwadi ivela ka-RCC ithi manje saku-RCGM nini bathumela ama-minutes ne-agenda. Ibandla kufuneka ehlale phansi asiyekele lento yokuthumela umuntu la sithi uzoba i-delegate asidiscussanga nama-minutes lana asikamnikezi ne-mandate ukuthi thina sithini ngalama-points adiscusswa previous. You must discuss that ku-local assembly umuntu eze ne-mandate e-local. That's how we do things. Funeka siyikhulume umuntu ayibona ukuthi mina bengibona ukuthi la point la water soyabhala-ke bese ngikhetha i-delegate uyabhala angithi senze as a team and nokhetha i-delegate bakufaka ukuthi we must choose correctly. Bazalwane ngiyakubuya nase-conferencing kunabantu abathanda ukuhlala lapha e-Market Street yabona la bavama ukuthengisela khona kufaka ukuthi uthengise izinwele sise-conferencing sikhuluma ama-issues bona baphansi kwaleya shelter leya bayakhuluma nabo ukwazi ukuthi bakhulumani. Uma sizakhetha umuntu abayi-delegate asikhetheni umuntu esaziyo ukuthi manje ucommitted ngomsebenzi wenkosi and futhi uyathumeka and futhi is a good listener. Angeke kunisize bazalwane noma ngingaba na-70 years lana ningikhethe ukuthi ngoba yi-delegate ngina-70 years ngiyolala econferencing ngiyolala ngeke ngibhale ngoze ngilinda ama-minutes khona ngizonikezela i-report. No, we can't do that. Amen. So kufuneka ukuthi nabantu esibakhethayo sikhethe abantu esaziyo ukuthi ne-concentration lives bazalwane phela singabantu i-concentration ayisebenzisa kufana khona umoya after 20 minutes yalapha akasaconcentrate. So kufuneka sazi ukuthi sithumela bobani sikhethe futhi sikhethe nomuntu okwazi ukubhala bazalwane ukuthi ayi-conferencing. Nje izinto engizama ukuzi-highlighta bazalwane ukuthi nasebenza as a team kufuneka sisizane yabona sibonisane ukuthi asenze lokhu asekwenze kanje lokhu at a local assembly. Amen bazalwane. Yazi bathandekayo isikhathi sami sesiphelile. Amen. And nalama-lesson angakawathinti wonke sesele lesson 3 na-lesson 4 but at least bazalwane at least let us make use of the men's organization. The men's organization bazalwane is the document to be proud of. Amen. Ayekela abazalwane abazoyitrampula i-men's organization bathini abayazi azange bayi-understand bayekele funeka bahlale phansi bafundiswe nabo ukuthi what is men's organization, what is expected from the men
character yakhe kufuneka ibe njani. Men's organization. So bathandekayo, madoda, asibambeni. Ngakhohlwa ukuthi nina madoda phela nifana ne-shock absorber yemoto. Yabona imoto nayihamba ifuneka ube naba-shock absorbers. Khona lezi moto nazihamba noma ibamba amakheva awuyizwa. Awuyizwa ikheva. Uma ijikela ngapha, le-shock absorber yangapha ka-left iyayiphakamisa ukuthi don't overturn. Lawa ngapha ayayidosa ukuthi imoto ibhalanse. Ubona imoto ijika ngespeed esikhulu ku-curve ingawi. Thina singamadoda singama-shock absorber webandla. Funeka silibambe ibandla kuthiwa lithi du. Ngaba ngathi kuba nokuphithizela sikubambe ukuphithizela sibe i-shock absorber si-absorbe lokhu kuphithizela. Fake endleleni. Amen. Lubanzi luchunile